Rastlinska poli salama. Evo, to mi je dragi pusto, tako da lahko probam. Zdaj, razen če je stara, ker ene par dni je bila v hladilniku, čeprav se ta polisalama ima ful dolg rok. Tudi bila je ovita, no, tako da po moje, da ni to, ampak tako ima res ima čuden okus, ker ne vem, ker pač fejkaš meso in ni to. Tako sploh ne znam opisati. Kot nek okus po ful slabi pašteti. Tako ne na poli ne spominja, ne nič veganskega. Mislim, se unka je vegan, jaz mislim, da niti ne želi imeti nek fake okus. Mislim, ne vem, me to sploh ni všeč. Napiši mi komentar, če si že probala vegansko poli salamo in kakšna je bila tebi.